Dobrodošli u još jednu epizodu našeg Infinity podcasta. Hvala vam puno što nas opet gledate. Prije nego što predstavim današnjeg specijalnog gosta, subscribe-ite, zapratite nas, komentirajte, dajte nam neki komentar možda, postavite nam pitanja, jer bit će jako interesantnih danas tema. Mi naravno imamo i naš TikTok koji isto, mislim, The Botox King, imamo isto tako naš Instagram i često ćemo neke klipseve iz ovih naših podcastova staviti i tamo, pa followajte i tamo i followajte sve naše Infinity podcaste, mnoge koje snimamo baš za vas. Evo, danas mi je velika čast i baš sam ponosan jer ovaj veliki dio i mog života me spaja sa primariusom, doktorom Sinišom Glumičićem, sinom. Dobrodošao, sina. Bog Nikola, hvala vam puno na pozivu, ovaj nevjerojatan tim i ovaj podcast koji je puno ozbiljniji nego što sam ja mislio u prvi mah. Da, mi se uvijek tako tu potrudimo i ti znaš da uvijek ne radim ništa by halves, a isto kao i ti. I ako već nešto radimo, treba biti kak treba. I evo, stvarno se trudimo da budu jako interesantni gosti, kao što si ti danas, i da bude ta produkcija dobra. Ali daj mi reci, prvo pitanje i možda i naša poveznica, pa mislim nije da te navodim kako ćeš odgovoriti, ali koji su bili početci tvoje medicinske karijere i kako to da si završio baš u estetskoj kirurgiji? Pa, kao i sve u životu, neke stvari se desi jednostavno sudbinski slučajno, ne? Naime, ja sam završio medicinu i nakon toga sam bio u velikoj ljubavi s neurokirurgijom. Znači, počeo sam i na neurokirurgiji na neki način raditi, imao sam i specijalizaciju osiguranu i onda sam za vrijeme boravka u Americi zbog neurokirurgije dobio jedan poziv u sred noći od tvog tate, od profesora Boška Milojevića, koji je bio tada jedini estetski kirurg u bivšoj Jugoslaviji i koji je čuo za mene preko jedne zajedničke prijateljice o jednom mladom doktoru koji ima neke talente i ponudio mi estetsku kirurgiju, što je meni bilo tada ko da mi danas spominješ nekakav Mars ili nešto, znači potpuno strana tema. I međutim, je on bio vrlo interesantan i sedaktiv, je cijela priča bila toliko različita od onog čim sam se tada bavio da sam išao vidjeti u Bostonu šta to u stvari je, oduševio se i tako je to krenulo. Da, evo, interesantno je jer ja se sjećam, ja sam tada još bio student, ja mislim, medicine u Londonu. Kad sam ja počeo specijalizaciju kod tvog tate, koja godina je bila? To je bila 90-a. Ja sam krajem 90-te krenuo sa studijem medicine u Londonu. Da. I sjećam se kad sam onda došao prvi put, kad sam te upoznao, bili smo neki dečkić. Da. Ne, ali tada još ni interneta baš nije bilo. Ja sjećam World Wide Web i to. I ti si mi, ja se to dobro sjećam, maltene prvi svojnje nešto internet, nešto ovo. Da, ja sam donio kompjuter, počeli smo raditi stvari na tadašnjem Macu, prvom Macu kompjuteru koji se pojavio, ona velika kocka i tako dalje. Da, to su bili početci, a ja sam u stvari te nekakve nove dahove modernog svijeta kompjutera uveo kod tate pokojnoga, da. Kod pokojnog, mogu ja nazvati mog tatu legendu zapravo. Je, on je bio i on je jedini u tebi to je prepoznao i talent kao kirurga, ali ja mislim u tebi je prepoznao taj mladi dah. Ja sam još bio prva godina medicine, taj mladi dah koji će zapravo modernizirati. Točno. Nekakvim tim mojim spajanjem s njim, onda je objavljena knjiga o estetskoj kirurgiji. Sve ono što je on u stvari želio nije mogao sam jer je previše radio, nekak je sad dobio tu podršku i to je bio jako dobar sinergizam, a ja stvarno smo se volili, mislim. Ja sam ga baš volio i dan danas nema nekakvog mog nastupa ili predavanja ili bilo čega da se ja ne osvrnem na njega kao početak moje priče. Da, evo rekao sam prije što sam počeo s njim, nažalost je on prerano na tenisu preminuo i zato mi žao da ti i ja bi vjerojatno barem neko vrijeme bili radili zajedno da je ostao s nama, ali evo nije i evo sad smo kolege na ovaj način. Bio si na našem TAMC kongresu nedavno i mogu bi reći da je bilo glasanje za najbolje predavanje kongresa, vjerujem da bi čak možda ti pobjedio. Prva 3 možda. Ili ajde možda prva, možda bi Jonathan sa tu neki Tatjana, Tapan. Ali bilo je predavanje, bilo je zgodno. Da, tamo si se dotakao isto i tate i neke stare fantastične si. Moram priznati da taj kongres tamo bio sam u Dubrovniku prije 4 godine, prije covida, koji isto bio izvrstan kongres, ali ovaj u Rovinju je bio stvarno world class kongres, tako da ta nekakva fina progresija je izvrsna i u stvari, s obzirom da sam ja dio Hrvatskog društva za estetsku medicinu, to je počasni predsjednik i kolega Rotin predsjednik, naš kongres koji se održava u Opatiji i TAMK, mislim da su stvarno dva
stvarno super posložena, izvrsna kongresa, s tim da je Tamak ušao u jednu ozbiljnu international story, što je fantastično i za Hrvatsku i za regiju. Apsolutno, i meni neki ljudi kažu da smo mi lijepa naša, još se bavimo ljepotom, i meni od prvog dana kad sam se vratio, još kad sam živio u Engleskoj, je bilo bitno promovirati Hrvatsku, naravno kroz sport se promoviramo, i ja mislim da te neke korijene koje su postavili moj otac, pa onda ti s njime i sad svi ostali, mi s našim kongresima, stvarno promoviraju našu zemlju. U najboljem svjetlu, sigurno. U najboljem svijetu stvarno pokazuje da imamo među najboljim ekspertima u svijetu, ja mislim, i u drugim granama medicine. Pa, ja sam bio u New Yorku sad nakon ljeta, na nekoliko klinika, kome god sam rekao da imamo kongres na koji bi mogli doći, bez obzira TAMK ili CEMS ili nešto, niti jedan nije uopće rekao razmislit ću. Svi su rekli just say when. I'm coming. Tako je, jer Hrvatska je u međuvremenu postala i jedna lijepa turistička destinacija, sigurna zemlja u Schengenu, tako da taj medical tourism kroz kongres je nešto što sigurno ide naprijed i dalje. Jako bitno i bilo bi dobro da dobijemo možda i još veću potporu možda od naših institucija. Ja se nadam. Bumo radili na to. Radit ćemo na tome, da. Dobro, evo možemo malo dalje s nekim drugim pitanjima. Hvala ti puno, evo ta poveznica moga tate koji meni i dan danas fali, je naša ogromna i to će nas uvijek vezati. Ali daj ti mi reci, koji je tvoj najveći izazov u tvom poslu kao kirurgu? Šta bi ti malo da, evo baš smo pričali, kirurgija je izuzetno specifična jer za razliku od estetske medicine gdje je liječnik sam sa sobom uz asistenta ili asistenticu, ja moram imati jedan cijeli kirurški tim. Znači, moram imati anesteziologa, anesteziološkog tehničara, instrumentarke, running nurses, cijelu operacijsku salu, sterilizaciju. Znači, jedan logistički problem koji je puno kompliciraniji i stvarno zahtijeva jedan izvrstan timski rad da bi to sve klapalo. I to se gradi godinama, ne? Recimo, ja sad skoro ulazim u 30. godinu svog rada i imam tim koji je maltene isti od prvog dana od kad sam krenuo. Naravno su to već starije dame koje su sa mnom, bile su mlade cure, ali kod nas to ko nekakav mehanizam sata mora kucati svaki dan točno kako ide da bi osigurali maksimum, ne? To je dosta izazovno. I drugo, hoćeš, nećeš, bez obzira koliko imaš iskustva i znanja, uvijek moraš biti spreman na tu neku komplikaciju. I mi moramo 24 sata biti online, to jest na telefonu, ne do Bog da nešto zatreba, da možemo odmah reagirati. Tako da bolje spriječiti nego liječiti, ali u slučaju komplikacija koje se uvijek mogu desiti, tim mora biti spreman da se skupi, assemble u roku odmah i da napravimo reviziju čega god, koji god problem da je. Tako da kirurgija tu je dosta challenging na neki način. Stres, tebe se rekli. I stres, naravno. Ranije ja se bavim laserima, iglama i tako da. Imamo i mi komplikacije, naravno, ali ja i većinom dobro spavam, a vi... Pa spavam ja dobro, ali... Si dobro napravio posao. Da, ali bez obzira na to uvijek moraš biti spreman na taj jedan ekstra stres i u stvari super je kad se kirurg i njegov tim zna s tim nositi, jer ako pustiš da nešto se desi i ode predaleko, uvijek je teže se vratiti nazad, ne? Da, i dobro, ti imaš toliko utakmica u nogama da vi to sve lijepo riješite. Znam da mi tata priča, on bi često u Esplanadu morao usred noći letiti jer su mu pacijenti krvarili ili nešto. Da, mi imamo sad tu sreću da imamo smještaj u sklopu klinike, što je jako dobro, ne? Tako da uvijek zadržavamo ljude 24 sata dok nismo mi ni sigurni da je sve ok, ne? A i mislim, tehnologija je otišla naprijed, sve danas i bolje i brže i sigurnije. Tako da. Odlično, super. Da mi reci, koji ti je tvoj najdraži zahvat? Tu nema uopće takmičenja, što bih rekao. Znači, nosi moj broj 1. Znači, ja obožavam rinoplastike i to je nekako, ja bih čak rekao sada 80% mojeg operativnog rada i jako puno zadnjih 5 godina faceliftinga, znači baš rada na licu. Pomlađivanja, dizanja strukture mišića, blefaroplastike, ali uglavnom primarno facijalna kirurgija. Dobro, da li facija krvi ti si stvarno, ti skoro si, kao što ima otac sa rinoplastikama bio. Da, je prenešena je ta ljubav bila. Sad si ti interesantno, ja radim korekcije nosa sa filerima i to je jedna od moja 2 najdraža zahvat, drugi su podočnjaci filerima, baš to obožavam, ljudi se plaču. Naravno da mnoge, ne možeš ništa s filerom, moraju ići kod kolege kirurga, ali mnoge male... Možeš, ja isto koristim filere kod nosa i kombiniraš nekad? Kombiniram, kako da ne. Znaš što je interesantno, recimo, radim često operacije nosa kod ljudi koji su primili filer. I onda mi kažu, joj, primila sam filer prije 4-5 godina, to je već davno otišlo. Nije. To stoji. Znači, filer u području nosa se zadržava neobično dugo, možda čak permanently.
Znaš. Tu nema ni neke limfne drenaže, Nema, znači imam ljude koji su primili filer, ne znam, 2012. i sada 23. se dođu operirati, filer još uvijek u glabelarnoj zoni ili negdje u području apeksa. Znači ta resorpcija minimalna i filer daje skoro trajno rješenje za te neke male stvari. Da li ti onda otopiš taj filer prije samog Ne, evakuiram ga. Evakuiram ga. Znači, kad otvorim strukturu nosa, ko jednu želatinoznu masu ga posaugam, počistim i čak se ni ne brinem ako ne evakuiram sve. Nema razloga. Znači, on se smjesti unutar tih tkivnih slojeva i it's fine. U tih zadnjih 30 godina, općenito sad o tvojoj karijeri, možda ćemo se vratiti još na zahvate, da li su bile prekretnice, neki challenges, da li baš neki momenti koji možeš reći da su zadnjih 30 godina tebi promijenili šta radiš i kako? Pa gle ovak, kad gledam kirurgiju samo za sebe, znači prije svega operacije noseva, faceliftings i tako dalje, da, tu je bilo dosta nekakvih, bilo je puno promjena i u takozvanoj estetskoj kirurgiji tijela, znači nove kvalitetni implantati su se pojavili, Vaser, liposuction se pojavio u odnosu na prijašnju liposukciju, znači ti neki tehnološki upgrade, međutim kod najviše promjena je sigurno bilo kod operacije noseva, gdje je nova tehnologija došla, piezo, različite druge tehnike koje se danas koriste. Iako čovjek kad se educira u jednom smislu, recimo ja sam tip zatvorene rinoplastike, ne volim otvarati open rhinoplasti, onda se naučiš na to, savladaš to do maksimuma i držiš se toga jer jednostavno je to za mene. Ne? I ne vidim potrebu tom open rhinoplasti koja danas se dosta forsira kod primarnih operacija. Ali ja se slažem kao sin Boška Milojevića i tvoj prijatelja, ne razumijem zašto ljudi uopće otvaraju. Ne. Kod primarne rinoplastike u 90% slučajeva ne vidim razloga za potrebu za otvaranjem. Kod sekundarnih ili tercijarnih ili nekakvih oštećenih noseva, ne znam, bolešću ili saobraćajnom nesreću ili nešto, ok, radi postavljanja graftova. Međutim, zatvorena rinoplastika kod jedne estetske operacije nosa je, pa čak i kod funkcionalno estetske, sasvim savršena metoda. Mora kirurg znati. Tako da najveće promjene su se desile u tim nekim pristupima kod noseva, ali gledano na tvoju priču, a to je estetska medicina, tu je najveći skok se desio. I to je počelo tamo negdje malo prije 2000. i 2000. i nadalje to eksplodiralo, doslovce da se stvori jedan paralelni svijet sa estetskom kirurgijom, ta estetska medicina, non-surgical aesthetics. I to je postao svijet koji u stvari, ne mogu reći da je progutao ovo niti bude, ali je sad to main road. To je jedno od mojih pitanja zapravo koje sam pripremio, sad ću možda malo preskočiti, sam te to pitati kasnije, ali sam mi ti sad naveo na to, a to je, da li, koje neke zahvate ti misliš da stvarno te nekiruški, da li je zamijenilo koji kiruški ili da li samo komplementira? Ovako, komplementira to je u najčešćem broju slučajeva, međutim, na primjer, jako je interesantno da po meni facelifting, koji ja jako volim, radimo ga svaki dan, sada nema potrebe možda raditi do nekih kasnijih godina, jer upravo tu estetska medicina zadrži taj jedan mladenački izgled, dobar status kože, dobar tonus, bez potrebe za operacijom do kasnijih godina. Prije nisi imao taj izbor. Znači prije, ako je jednostavno genetika takva, već u 40 neko je došlo do pada muskulature, kože i nisi imao neki izbor ako želiš stvarno nešto napraviti, nego ići pod nož. Sada je to odgođeno sigurno 8 do 10 godina. Tako da ta priča je jako dobra s jedne strane, s druge strane tu sad možda ću biti u koliziji sa samom estetskom medicinom i svijetom filera i botoksa. Postoji opet neki limit u nekim godinama gdje po meni botoks je fajn, ali fileri u nekoj količini postaju loši nego da se ne napravi ništa. I to su vjerojatno te neke kasne 50. 60. gdje operacija sigurno bolji izbor za prirodniji izgled. Pa to se slažem, a ono što je fascinantno sad sa estetskom medicinom, pa ću te pitati jedno pitanje nakon ovoga, da se razvija na način da mi sada zapravo nije sve više u botoksu i filerima. Nije, točno. Ja sam sebe zvao One Trick Pony u Londonu ranih 2000 kad sam se s time bavio, jer sam radio nazolabijalne, malo botoksa, malo nešto, čak nismo nosevi područnjake radili. Sada su razne mašine, polionukleotidi, biostimulatori, sve, krvne plazme, nije sve u filerima. Pa da li ti misliš da u tim kasnim godinama,
Ti napraviš lifting, ali bitno je raditi na samoj kvaliteti imaš pravo. kože. Ako želi čovjek optimalan rezultat, onda je jedna kombinacija kirurgije sa takvim stvarima daleko najbolja. I za kvalitetu kože, za bolji tonus, pogotovo vrata, što je uvijek the most challenging, ne? Tako da čak mislim da bi, pogotovo netko ko se bavi estetskom kirurgijom kao ja, morao debelo zagrabiti ovaj svijet, ako već nema čovjeka koji to radi, da kombinira te dvije stvari. Da, tako je. Da li, recimo, da li postoji neka mašina, neki uređaj u estetskoj medicini koji se pojavio zadnjih godina koji te fascinira? Pa ne znam da li znaš za to je najnovija tehnologija, baš prije 9. mjesecu sam bio u New Yorku, baš vidjeti kako to radi, zove se Citralis dermal coring. Ne znam jesi čuo za to. Znači, to je jedna, tako je, to je jedna najnovija tehnologija koja je vrlo interesantna, koju je izmislio jedan dermatolog, a naime funkcionira na jednoj bazi da se pomoću te mašine i tehnologije uzme iz ljudskog lica 1000 mikrokomadića kože, kao mali punches, ali doslovce milimetarski. I s obzirom da je razmak između dva uvoda uvijek 2 do 3 mm, nema ni jednog ožiljka. Ali u konačnici, s obzirom da mašina ubode, 1000 puta, 1000 mikrokomadića čini jedan komad kože koji je adekvatan skoro facelift. Da. I kako nema ožiljavanja, ali ima zarastanja, dolazi do jednog liftinga cijelog lica. I to se sad pokazalo kao vrlo dobra metoda. Ima još nekih upitnika, može doći do hiperpigmentacije, hipopigmentacije, to, ali u stvari izvadiš fizički van količinu kože koja odgovara jednom mini liftingu bez jednog reza, bez operacije kao takve, u lokalnoj anesteziji ipak je malo bolno, ne? To je sad zadnja tehnologija koja mislim da će se razvijati. Upravo, čuo sam za nju i da, mislim da ima veliki potencijal. Da. Sad je FDA approved, prije mjesec, 2, 3 postala, a u Europu još nije došlo. Nije još došlo u Europu i sad sam baš bio na jednom kongresu u Barceloni, baš i o microcoringu isto pričali, kao što si rekao. Neki govore da bi mogli ostati ožiljci, ali ti kažeš da zapravo način... Gle, ja sam vidio cijeli jedan niz slučajeva mi je bio prezentiran. Jedini problem koji je kolegica mi pokazala baš je bio taj hyperpigmentation zones. Ne, ožiljke kao takve ne. Bude koža napetija i crvena, ali to se regulira. Ne? To je zapravo ko microneedling, ali još zapravo i vadiš... ali vadiš skivo van. Ali vadiš skivo van, igla zapravo šuplja, jel tako? Upravo to, kao punch za recimo biopsiju u dermatologiji. Samo užasno vrlo tanak, tako da nema nikakvog skarifikacije. Ne? To je ono što je predano sa estetskom medicinom i kirurgijom, da je uvijek nešto novo, zato vidimo po tim kongresima i mislim da će toga biti sve više i više i taj longevity medicina, možemo i o tome kasnije, da ćemo živjeti do 150, to je isto nešto novo, ali podsjetili su me reći da nas morate zapratiti, jer vam se sviđa ovaj razgovor sa mojim sinom, nadam se vam se sviđa, mi za ovo jako fascinantno, jako znanstveno i jako interesantno, imat ćemo i par privatnih pitanja uskoro, zapratite nas, zapratite TikTok, Instagram, subscribe-ajte na naš kanal, vidim da dosta ljudi kroz naše predivne podcaste, Infinity podcaste do sada su to napravili, komentirajte, pitajte pitanja kako sam rekao i mi ćemo se potruditi odgovoriti. Dobro, Siniša, ona je jedan interesantno pitanje i znam da si mi ti jedan put pričao čak o nekakvom pacijentu koji, ne znam, nemam pojma, svašta priča o njegovom nosu. Teški pacijenti s dismorfijom, pacijenti koji su nezadovoljni, pa počnu čak nekad izmišljati, nekad ne, nego stvarno su nezadovoljni. Da li imaš neku interesantnu anegdotalnu priču i kako se nosiš sa nezadovoljnim pacijentom koji svi mi imamo? To je nemoguće da nećemo imati. Imam stotine priča. Da, ja sam uvijek nekako, i to u stvari čak i od tate tvoga škola, ajmo to tako reći, uvijek postoje nekoliko glavnih razloga da bi operacija uspjela ili da ne bi uspjela, ne? I ti razlozi se točno znaju. Prvi, znanje, iskustvo i rad kirurga. Ajde recimo da to je ok. Drugo, izabrati pravilan slučaj, znači čovjeka ili osobu koja želi neku korekciju koja stvarno ima smisla. Jer raditi nešto što nema smisla već unaprijed osuđeno na polu neuspjeh ili neuspjeh, ne? Međutim, treći faktor je psihologija pacijenta. I ne samo to, i proces zarastanja tkiva. Znači, uza sve iskustvo i dobro napravljenu operaciju, tkivo nekad ima svoju logiku. Može doći do hipertrofije, do keloida, ne do bog. Znači, ja sam imao jedan slučaj, evo da to napomenem, koji je bio istinski tragičan slučaj. I to prije nekakvih
pa sigurno 15 godina i sreće je da to nije bio moj pacijent, to je bio jedan mali dečko, 9-10 godina, koji je operirao običnu otoplastiku klempava uha u Sloveniji. Operacija je bila uredno napravljena. Tragedija je bila u tome što su roditelji inzistirali da dijete koje je bilo rođeno malo klempavije to riješi, malo ga to uopće nije smetalo, on je nosio malo dužu kosu i živio normalan život jednog mladog dečkića. Napravljena je operacija uredno, nažalost pojavili su se keloidi. I to ne obični keloidi, nego kad su došli k meni na pregled u totalnoj tragediji, taj mali dečko je imao iznad svake uške 4-5 keloida veličine oraha. Znači on je imao ogromne crvene mase, znači kao tumorske tvorbe koje se više kosom nije mogla sakriti. Tragedija, ne? Nije ih htio ići u školu, znači jedan cijeli život se srušio. I ja sam rekao roditeljima da to nije greška kirurga, nije čovjek ništa, liječnik koji ga operirao, ništa loše napravio. Jednostavno je tijelo, ne znajući, reagiralo tako. Greška je bila samo zato jer oni nisu bili upozoreni na tu mogućnost. Ne? Ja nisam sad ulazio u njihove prepiske sa bolnicom i gdje je operacija napravljena. Mi smo izrezali to nazad, morali smo ukloniti te keloide, što nije idealna metoda, ali nije bilo opcije B. I onda smo morali to dijete izložiti svim mogućim terapijama, davanju hidrokortizona svakih mjesec dana, što je bolno. Postojala je čak ideja da se ide na neku vrstu zračenja, sve da se spriječi novi razvoj tako masivnih keloida, jer njegov život je postao, i život roditelja je postao pakao. Ne? Hoću samo reći da ne možete uvijek predvidjeti ishod, niti možete znati reakciju organizma. Možete samo pretpostaviti bazirano na iskustvu i drugih tisuća slučajeva. A sad kad kažeš o nekakvim nezadovoljstvima, interesantno je da gro pacijenata je uvijek sretno i zadovoljno i zato mi živimo i radimo taj posao i to nas hrani između ostaloga, ali uvijek će biti netko koji je jednostavno mislio da će to biti drugačije ili ima drugu viziju. Danas možemo, ja imam jedno pravilo, a to je da ljudi često kažu, jel mi možete to napraviti computer imaging ili nekakvi application da vidim kako ću izgledat. Mogu, ali ne radim to, jer to je ipak samo kompjuterska animacija. Ja uvijek radije pokažem slične prave slučajeve. Znači, ok, vi ste došli na pregled, želite operaciju nosa, imate veći vršak, malo veću kvrgicu, možda i malo u stranu. Ajde da vam pokažem 10 pacijenata sa sličnim nosevima prije i poslije. I onda kad ljudi to vide, dobije točan feeling šta kirurg zna, šta može, koliko je to blizu njihovom slučaju i da li im se sviđa rezultat koji smo postigli. Ne? Ako ulaze u tu domenu da im je to ok, onda su, ajmo reći, već prošli zeleno svjetlo za operaciju. Ne? Ako im vide slučajevi s kojima ja mislim da sam postigao super rezultat, oni kažu, pa nije mi to baš, bolje ne operirati. Da. To je moj maksimum. Dalje ne mogu i onda probajte naći nekog ko će se približiti. Vidim sve više ljudi koji mi dođu na pregled i onda kažu, znate, bila sam na pregledu u drugim ustanovama, da vam pokažem šta su mi oni, i onda mi pokažu idealan nos koji su napravili u aplikaciji, koji već vidim unaprijed da je nemoguće napraviti, jer aplikacija sve napravi. Ne možeš ti tako korigirati kožu, smanjiti, reducirati debljinu kože pogotovo. I tu se dobivaju nerealne predloške, to mi zovemo navlakuše, da dobiješ pacijenta da ga operiraš, a onda kakav će biti rezultat, to je već sekundarno bitno. Mislim da to nije dobar put. Da, slažem se potpuno. Mislim još gore kad ti pacijent dođe na neki zahvat, kod mene su naravno nekirurški zahvati i buni se na već prijašnje doktori, šta su sve... Te pacijente skoro bolje... Da. Ja moram nekad je realno, možda nekad stvarno se nešto... Ne, ja imam 30% operacija su revizije drugih klinika i pacijenata, drugih kirurga. Najviše naravno revizije noseva. Sve te revizije koje ja odlučim napraviti apsolutno imaju smisla. Znači, tu nije dovoljno odrađeno ili premalo, insufficiently operated i stvarno se ljudima može pomoći, ali naravno i u tim revizijama ja uvijek predložim pacijentu da prvo vidi da li bi ga njegov originalni kirurg operirao, on će najbolje to znati i napraviti ako zna. Ne? Sad pitanje je koliko čovjek ima povjerenja da se vrati nazad ili ne, to je već drugi par rukava. Imam neke kolege u Americi koji rade samo revizije. Jedan kolega u Seattleu, Murakami, on je baš specijalist za, čak ne radi ni sekundarne, nego tercijarne i znači nos koji je operiran 2 puta, možda će operirati, ovi nakon 3. puta je ono s čim se on bavi, znači kompletnim rekonstrukcijama. Da. S tim da je operacija $60 na $1,000 na više.
Mada, Da. ali ima u Americi, da. 60,000 and up. Ja recimo nekiruške zahvate nosa sa hialuronskim filerima jako pazim kome radim, to je isto naravno zbog vaskularnog kompromisa, dosta i triki zahvat za Apsolutno, da. stručnu osobu koja zna anatomiju i tako dalje. Radit ću to naravno nekom ko nije nikad imao rinoplastiku, radit ću naravno male korekcije na rinoplastikama koje često budu neke neravnine. To je idealno za to. Ali ako je neko imao 2 rinoplastike i možda nekakve cartilage transfer ili nešto, tu sam već malo zabrinut. Da. A odbijam kompletno, ako neko ima 3 rinoplastike, ja im neću raditi. Ne, jer je anatomija kompletno promijenjena tako, i vrlo lako dođe do vaskularnog oštećenja, tako da pametno razmišljanje. Da, mi u estetskoj medicini imamo u nekiruškoj, ti se naravno isto baviš i estetskom medicinom, ne samo kirurgijom, nažalost puno liječnika. U Engleskoj je to strašno. U Engleskoj maltene specijalist za tetovaže to normalno radi. Sve više čujem i u Hrvatskoj od kozmetičara do medicinskih sestara koji čak independently to rade. Da li to ima i u kirurgiji, estetskoj kirurgiji? Ne, u kirurgiji tog nema. Bar ne da ja znam. Naime, u kirurgiji tko god se bavi nekom vrstom estetske kirurgije, nema specijalizacije direktne estetske kirurgije. Znači, estetski kirurzi se regrutiraju iz redova prije svega plastične, rekonstruktivne kirurgije, maksilofacijalne kirurgije koja je moja specijalizacija, otorinolaringologije i toga. Međutim, nitko ko nema neku kiruršku specijalizaciju ne može niti otvoriti polikliniku, tako da to ne vjerujem. Sad, da li ima kirurga koji su, ne znam, opći kirurzi, ako su oni sigurni u onaj dio posla koji žele raditi, it's fine, imaju specijalizaciju za sebe kiruršku i mogu ući u to područje. Ne? Sve više se subspecijalizira u tome. Znači, sve više čak znači, ja sam zadnjih ne znam koliko godina već fokusiran isključivo na lice i vrat. Čak i u toj mojem vrlo uskom području imaš subspecijalizacije samo za nos, samo za facelift, tako da to je to. Ali ovo što si napomenuo, interesantno je da Hrvatska je dosta dobro regulirala zakonski ovu priču. Zahvaljujući HDM-u, tako je, Hrvatskom društvu za estetsku medicinu, koje je stvarno postavilo te nekakve zakonske postulate tko smije raditi filere, botoks, estetsku medicinu, na koji način, u kojim uvjetima. I to je po meni bolje nego većina Evropske unije, ali nažalost ne znam koliko se to provodi, niti da li postoje adekvatne kontrole. To je problem. Dnevno mi ljudi kažu da imali su na 100 eura za filer usa, na 100 eura. Da, što meni nije jasno kako. Nas. Tako je, da. I više. Tako I da, više. Da. I više. Točno. Tako da to i kaže pacijentima i kogod gleda, ako vam neko stvarno nudi usnice za 100 eura, morate se brinuti, bježati u drugom smjeru, Siniši ili meni. Pitanje je koji materijal je Ma može biti s interneta, s Amazona kupljen materijal i tako dalje. Dobro, malo da te pitam, težak je to posao, pričali smo i o stresu i tako dalje. Kako se ti opuštaš? Koji su tvoji hobiji? U čemu uživaš? Da, imam 3 djece, 2 psa. Već je to veliki dio vremena pojede. Međutim, baš za sebe, prije svega to je, ako je ljeto, onda more i brod, to jest ja volim brze čamce. Ili ako nisam na moru, onda je motor. Znači, ja obožavam motor. Ja napravim godišnje otprilike jedan veći put i to odem sam. Znači, uglavnom odem u Ameriku, ali mogu i po Europi negdje, uzmem motor i odem na neki put od 3, 5 ili ne znam koliko tisuća kilometara u trajanju od 8 dana i to mi izbaci i očisti mentalni sklop. Tako je, da, jako to volim. Fantastično, da. Dobro, reci mi estetičari, naravno moramo i prema van. Da li ti misliš da je bitno kako mi izgledamo, da li tebi tvoj izgled bitan, da li se trudiš, da li ti je bitno kako tvoja klinika izgleda, da li bi nam mogao malo opisati nekakve svoje razmišljanja o estetici? Pa prvo, ja mislim da nema čovjeka kojem nije bitno kako izgleda, uključujući svu ovu divnu ekipu ovdje, jer ti ujutro kad se probudiš ipak si nekako zadovoljan sa sobom, dan ti počinje kvalitetnije. Tako da taj nekakav izgled čovjeka igra dosta veliku ulogu u bilo kojem poslu kojem se bavi. Sad, ako se baviš baš estetikom, pa ne mogu si sad zamisliti da ide pacijent nekome koje je sve samo ne bar donekle esteta. Ne? Tako da bitno je to. Meni je bitno da sam u formi, da se bavim sportom i sobom. Nisam čovjek koji će se opustiti, koji će si dozvoliti da se raskravi, što bi rekao. Ne? S jedne strane, a s druge strane prostor u kojem radiš po meni mora biti na neki način refleksija kirurga i njegovog osjećaja estetike. Ne? Prema tome, puno ljudi dolazi, ne razmišljaju gdje dolaze, ali imaš uvijek jedan dio pacijenata koji će prije svega vidjeti, aha,
čekaj malo, pa ovdje ovo je pristojno, ovo je Da, lijepo, ovo je ugodno. Pa možda onda i doktor zna malo više o tome što radi. Tako da jedno je povezano s drugim. Ti zvoniš prekrasnu kliniku, šta, 3-4 kata? Mi smo 3 klinike, da, to je zgrada gdje su 3 zasebne klinike kompletno za sebe, ali se sve 3 bave primarno estetskom plastičnom kirurgijom. Kolega Džepina koji radi već 17 godina, doktorica Hel koja je unazad par godina postala jedna mlada, vrlo izvrsna kirurginja posebno za grudi, i ja, znači to su 3 različita kata, svi se bavimo baš estetskom kirurgijom. Fenomenalno, baš je jako prekrasno. Znam kad sam se vratio u Zagreb, čak sam ja bio išao gledati, mislim možda to je najdolji kat. Smo razgovarali o suradnji, nismo surađivali, evo surađujemo ovako i kroz kongrese i kroz naše prijateljstvo. Da mi reci, znam da moj otac to znao napraviti, da li ti nekad jednostavno to estetsko oko s kojim mislim da moramo biti rođeni, ja na kongresima govorim da ne može bilo ko ući u estetsku medicinu kirurgiju, ti moraš imati artistic eye, artistic feeling. Ako ne, moraš ići malo na night classes i to razviti. Da li ti vidiš ovako nekoga, možda evo, ovaj crew ovdje i kažeš, gospodični, ja bi vama operirao nos? To sam nekad jako često radio. Baš se smijem i gledamo, tako je. Da, ja sam to nekad znao kao mlađi, u priči sugerira tako nešto, onda sam polako shvatio da to nema smisla, ali ako i napravim to, a vidim odmah vidim gdje bi što napravio, ali sada nastojim to je vrlo nekako ležerno i nježno, bez ikakvog push napraviti, stvarno za dobrobit čovjeka, ne za bilo što drugo. Sad sam bio u Amsterdamu ovaj vikend na kongresu jednom, to jest na jednom simpoziju, i uvijek se čovjek prošeće da Amsterdam je divan, ne? I onda sam ušao u jednu galeriju gdje je radila jedna jako zgodna žena i vidim da je to operiran nos više puta i loše. Imala je sedlastu deformaciju, perfect za filler, ne? Da. I sad gledam slike i stalno me zove da joj nešto kažem, ne? I u tom nekakvom razgovoru mi ona rekla da je iz Ukrajine i da već radi par godina u Amsterdamu, otišla je, naravno pobjegla je kad je krenuo rat. I došli smo nekako do toga, je operirala nos i 1, 2, 3 i u stvari sam joj rekao da, gledajte, ne morate operaciju napraviti, nego dajte samo 2 injekcije kod nekog, tu imate Lohausa, znam nekoliko ljudi u Amsterdamu koji rade izvrsno, riješit će vam to u 5 minuta, dobit ćete fenomenalan nos, ne? Ne možeš pobjeći od toga. Mi živimo s tom strukom. Živiš tim 24 sata na dan, ne? E sad, naravno, kako godine idu, više nisi toliko oran da to sugeriraš svakome, ali tamo gdje misliš da bi čovjeku stvarno pomoglo u kvaliteti života, zašto ne preporučiti nešto? Da ja tu u klinici napravim, možda isto tako suzdržim se. Napraviš i van klinike. I van klinika, recimo kad vidim da ljudi onako dosta od znoja budu. Da. Pitam ih, vi znate da postoji botoks koji to riješimo ovako. I ona mašina Mirror Dry koja isto može to rješavati. Da mi reći, kak ti, baš neki dan smo bili na nekom partiju, mislim zajedno, nečiji rođendan, Željka mislim bio rođendan, i neko rekao, pa koliko on ima godina, kak dobro sina izgleda. Kak ti održavaš svoj mladolik izgled? Da li ideš na neke zahvate? Ne, nisam ništa radio do sada, vidiš, interesantno, da. Ne, nisam na sebi, znaš, postolar ima najgore cipele. Kožu nešto, ne radiš ništa? Ne, ništa. Ja vodim brigu o sebi prije svega, ja svako jutro odradim neki mali trening, imam 2 puta tjedno pilates radi čisto razgibavanja, volim otići u saunu povremeno i moram priznat, imam jednu svoju rutinsku njegu u smislu basic, čišćenje kože, uvijek nekakvu hidratantnu, finu, kvalitetnu kremu, prije spavanja i ujutro. I this is it. I vidim znakove godina i starenja koji idu, ali nekako ko muškarcu mi je to prihvatljivo i ne potežem za bilo kakvom pričom. Pogotovo surgical, no. A non-surgical, I might. Nešto u smislu, ne znam, neke mašine. Zašto ne? Recimo taj novi M-Face koji si sad ti uzeo, koja je jedna izvrsna tehnologija, te neke stvari sigurno bi najviše pasale nekom kao što sam ja danas. Dođe nam na M-Face, snimit ćemo TikTok, kak ti ga radimo. Ali ne mogu, mora bi se obrijeti. Moraš se obrijeti za M-Face, da. Ja volim svoj bradu. Tako je. To imaš bradu kaj zadnjih 5-6 godina. Tako da, neko već vrijeme imam dosta dugo bradu. Da. To je super. Reci mi, ti imaš 3 djece, naravno moja djeca, tvoja djeca su si jako dobri, Hana i Mark su bili cure i dečko zapravo, je li tako? Pa prve simpatije, da, točno, da. Od vrtića, da. Od vrtića, da. Evo, rekao sam ti ranije, moji, ne znam, za sada moji ne znam, čak moj Max, ja čak mislim da bi možda išao u medicinu, Hana kaže da bude, vidjet ćemo, Lucija mi još premala.
Koji su tvoji ne nasljednici? vidim ih u tome. Ne vidim ih u tome. Marko je najstariji, on je više onako tech guy, DJ guy. Medicina mu je ono zadnja na tapeti. On je DJ guy, ma da. Pa on je DJ guy, da, on je muzika i to. Izvrstan je klavirista, znači baš dobro svira. Zak, koji je srednji, znači on je 13 godina, on je više nešto razmišlja. Ako ga uopće razmišlja o nečem, onda je to arhitektura, dizajn, toga veseli, to nešto gleda. A Tesa je mala cura koja voli ples, muziku i to je to. Tako da ne vidim nikoga u ovom svom svijetu, što mi je malo žao, jer kao i ti izgradiš cijeli jedan taj svijet i u stvari bit će ti žao da s tobom i to nestane, ne? Na neki način. Tako da, ali ne vidim njih u tome, niti ih forsiram, puštam ih da sami odluče u kojem smjeru će ići. Da, i ti i ja smo uspjeli stvarno, po neki smo obadvoje iz istih korina. Sigurno smo iz istih korina. I obadvoje smo uspjeli na svoje načine, imamo, ja mislim, neke jako slične talente, neko sa skalpelom, neko sa iglom, i u nekom marketingu i nekakvom tom predstavljanju prema pacijentima i uljevanju zapravo nekakvog confidence našim pacijentima, ali evo, bilo bi stvarno žalosno da nešto to, dobro, ti ja ćemo još raditi 20-30 godina barem, nekad no limits, pogotovo sa longevity medicinom koja nadamo se, evo govore da će biti sa cjepiva na bazi matičnih stanica, od David Sinclair stalno o tome priča, da ćemo živjeti do 120 i više, da zapravo there are no limits, koliko dugo možemo živjeti. To je isto istina, tako je, da. Ja često razmišljam i jednostavno, izako mrav koji nema dovoljno inteligencije da shvaća šta se dešava oko nas, mi nemamo pojma, mi znamo koristiti ne znam koji postotak našeg mozga i mi ne znamo stvarno šta su te zvijezde, šta su te planete, šta su te black holes, to je možda nešto deseto koji mi nemamo uopće comprehension da shvatimo šta je to zapravo. Da mi reci za kraj, Siniša, jako, baš hvala ti puno, baš divan jedan razgovor i uvijek imate time limits, kažu mi da u moderno doba naši gledatelji ne mogu predugo nešto gledati, da mora biti što kraće. 30 minutes max. Već, okay. Da, tako je, tu smo već malo čak i prešli moj zadati, fascinantan danas i prekrasan, divno mi je s tobom pričati, kao da smo zapravo u kafiću negdje. Pa ti ja uvijek smo imali flow. Da. Da li imaš, evo ja znam taj jedno pitanje za kraj često postaviti na našim podcastima kao neki top 5 ili neki pet tvojih nekih savjeta za ljude koji evo sada gledaju i razmišljaju o nekom estetskom zahvatu, estetskoj medicini, žele kroz svoje 30, 40 do 60 ostati što bolje verzije, mlađe verzije sebe. Da li imaš nekih 5 savjeta za kožu, za zahvate? Ovako. Ne znam se da li bi mogao po nekakvim točkama to precizirati, ali gledano iz mog oka, znači s nekog pogleda estetskog kirurga koji se bavi time i to, ljudi koji dođu i razmišljaju o nekoj operaciji. Sad, da li je to operacija neke rekonstrukcije kao što je operacija nosa, koja i pomlađuje lice, ili je to baš operacija pomlađivanja, obično kad dođu do mene, njihova odluka je sazrela 90%. I u stvari su došli finalno samo sa ekspertom razgovara da vide što bi bilo najbolje napraviti, ali ih izuzetno smeta to zbog čeg su došli. I to su jako dobri kandidati. Ako nisu sigurni, uvijek je bolje napraviti nekoliko razgovora, posjetiti različitih klinika i vidjeti gdje i s kojim čovjekom se osjećaju najsigurnije, gdje im je feeling najbolji. I nikad se ne operirati u ustanovi gdje im kirurg kod kog su došli nije pokazao svoje slučajeve. Znači, razgovaranje, pregled koji može trajati kod nekoga pola sata, kod nekog sat vremena bez pokazivanja rezultata, to je velika rupa u pregledu. Znači, ja prvo što napravim je kad procijenim što pacijent želi, da li je to ova ili ona operacija, onda otvorim fajlove i pokažem 10, 15, koliko god želimo slučajeva da čovjek vidi, dobije feeling. Ne? Znači, to je ta kirurgija koja je specifična s jedne strane. Sad, sa ove druge strane, moje nekakve točke, sugestije su nemojte previše se forsirati u želji da izgledate i zadržite tu neku vječnu borbu za mladošću. Znači, do neke granice da, ali pretjerivanje će vas u stvari prije postarati ili privući oko promatrača da ste nešto napravili što nije adekvatno. Znači, treba naći jedan fini balans i naći neku svoju idealnu osobu, ako već ne možete sami, koja će vas pratiti i pružati vam njegu. Da li je to nekakav estetski centar tipa tvog, beauty centra ili korak dalje pa nekih umjerenih filera povremeno i botoks. Znači, naći nekakav umjereni pristup svemu tome i onda u jednom trenu shvatiti, ok, sad je vrijeme već za kirurgiju. Znači, taj nekakav fini balans. A kad gledam sa svog aspekta, nedavno sam čitao da Brad Pitt ima istu priču. Ne? Baš je bio nekakav intervju s njim. Ne? Da.
pa kak je on sad izgleda dobro, ima 60 godina, ne izgleda izvrsno, mislim on je zgodan čovjek, apsolutno, ali on isto vodi tu nekakvu bazičnu brigu o sebi, ne vidim da je kod njega rađeno nešto, kiruški sigurno ne. Ali radio je neki kiruški sigurno. Ne kiruški, da, sigurno. Transplantaciju nije. Ne vidim to. Ne, on je jedan od sretnika koji je rođen s onom čvrstom, gustom kosom. Ali u svakom slučaju, on je sam rekao, bazična briga, to je čista koža, znači nekakav scrub, kvalitetna krema, ujutro, navečer i kvalitetna prehrana. Znači, to je nekakav lifestyle koji definira tu cijelu priču. Sad u svemu tome stres ima veliku ulogu, ali what can you do? To je to. Da. Siniša, puno ti hvala. Evo, čak smo skoro 10 minuta preko mog alociranog vremena. Naravno, s tobom to je moralo biti tako. Hvala ti puno što si došao. Doći ćeš nam, se nadam se, i opet na naš Infinity podcast. Ovo je jedno od meni najdržih podcasta do sada, to je sigurno. Hvala tebi od srca. Impresivna ekipa, impresivna organizacija. Ja sam znao da će to biti kod tebe na jednom velikom, visokom nivou, ali ovo je kao da sam na HT došao. Bolje. HTV. Bolje. Da. YouTube i internet je nova televizija. Da, ja mislim, je sjajno. Hvala puno, Siniša. Hvala još jednom. Hvala puno svima koji ste gledali. Da vas podsjetim još jedanput, ako vam se sviđa ovaj podcast, lajkajte, subscribe-ajte, stavite komentar, pitajte nas pitanje za meni i Sinišu, proslijedit ćemo to Siniši, pa će Siniša to sigurno odgovoriti. Odite, bit će i klipsova na TikToku, bit će na Reelsima, zapratite, znači, Poliklinika Milojević Instagram, The Botox King Poliklinika Milojević TikTok, zapratite svugdje i vidimo se u sljedećoj epizodi. Puno hvala na gledanju.